masa SMA ketika ku menuntut ilmu. Banyak kenangan manis pahit yang telah ku hirup, suka dan duka ketika mengukir cerita. Aneka warna dan rasa yang takkan ku lupa. Ingat sekolah, ingat teman dan ingat guru. Ingat kantin, ingat upacara, ingat ini itu. Rame-rame nongkrong di kantin tapi kagak jajan, malah jadi Batman kalau lihat temen makan. Istirahat 30 menit jadinya 1 jam. Jadi waktu ulangan lihat kiri kanan. Kalau pelajaran kosong biasanya pacaran. Dengar guru pada rapat langsung rame tepuk tangan kata orang. Sekolah sekarang banyak ribut, tawuran berantem bikin sekolah jadi kusut. Kalau emang mau ribut mendingan satu-satu daripada keroyokan atau lemparin batu. Oh, cerita kita ketika di sekolah, bahagia penuh tawa, takkan pernah ku lupa. Dan oh, di dalam hatiku, memori terindahku, akan ku ingat selalu cerita sekolahku. Malas mikir pelajaran, pengennya seneng-seneng daripada baca buku jahilin temen lebih anteng. Adu rekor berantem atau kabur dari sekolah. Daripada prestasi malahan banyak masalah. Daripada belajar malah kebanyakan main. Oh my god, apa mau jadi pengangguran boy? Buku tulis cuma dianggap variasi luang pakai seragam. Sekolah udah dianggap tempat adu gengsi, adu paco main kartu atau tempat adu nyali. Ada anak baru dijahilin kayak badut ancol, rambut sedikit aja tangan udah kagak kontrol. Sekarang udah gak zaman sekolah kayak gini. Kalau mau sukses jangan contoh lagu ini. Belajar yang benar bikin orang tua bangga. Kalau emang udah maju baru banyak gaya. Oh, cerita kita ketika di sekolah, bahagia penuh tawa, takkan pernah ku lupa. Dan oh, di dalam hatiku, memori terindahku, akan ku ingat selalu cerita sekolahku. Ketika bel berbunyi PR masih belum beres, lihat petugas piket malah kagak beres-beres. Ketika guru masuk masih ngobrol dan ngegosip, ketua kelas ngoceh malahan dianggap hansip. Yang cewek adu gosip, yang cowok mukuli meja. Ceritanya main musik sambil ketawa-tawa. Takut dimarahin guru langsung pura-pura sakit. Walau masih muda tapi akalnya selangit. Kalau ulangan kerja sama jadi andalan, bahkan tempat duduk jadi ukuran nilai ulangan. Teknologi canggih nyonteknya pakai SMS, walau ketahuan nyontek masih bisa ngeles. Udah gak kehitung Cerita di sekolahku, udah gak kehitung, dimarahin sama guru, udah gak kehitung. dirazia sama guru. Tak akan ku lupakan cerita di sekolahku. Oh, cerita kita ketika di sekolah, bahagia penuh tawa, takkan pernah ku lupa. Dan oh, di dalam hatiku, memori terindahku, akan ku ingat selalu cerita sekolahku. Oh, cerita kita ketika di sekolah, bahagia penuh tawa, takkan pernah ku lupa. Dan oh, di dalam hatiku, memori terindahku, akan ku ingat selalu cerita sekolahku. Cerita kita ketika